Ndehoka ni watinda wega ni uthire wira ni wathie kanitha no riu ni itharia irio twa githeri rito riako ni Wangeci wa Muriuki no muthenya wa kiumia tucemanagia haha nigetha tuthie na mbere na kwenjera maingi megi urugi muthenya wa umuthi ni ndikite muno gukorwo na chef Munyinyi uhoro waku ndi mwega fiu na Kimani ni arakonirie thiri ya guka riu irio twa githeri neguo nio umuthi ndinakuwa gaswagi gakwa no ninge kime giki kiroka neguo njira thengio ni guthondekera asante no kapuru ni riu twatigia uhoro waku ndi mwega fiu na ndi ndikite ona ni guka umuthi nigetha thomithie mwiroreri nawe nguthomithie umuthi uratuhaririria ki umuthi ndirenda twambie na starter soup tuguruga cream of tomato soup ino ni thubu ya nyanya oho ntugukorwo tukirianiria gathubu ni karianagirio na kindu takamugate uguo niguonia mwiroreri guthondeka crouton haya kumagia hau tuingire riu main course tugukorwo na Mongolian stir fried chicken turianiria na green pasta Mongolian no ne gokweno neguo ne guku ngona wira indo nyinge muno kire nacio muthi tukuhuthira ke urugine witu muthenya wa muthi haria ndina nyanya olive oil black pepper maguta cream shube thyme garlic peppers kana hoho red yellow na green ndina chicken breast kana githuri kia nguku ndina gitunguru pasta no muthemba wa spaghetti ndina bun mugate long bun carrot broccoli sweet chili sauce mahuti ma basil na ndina gitunguru kia mahuti we icio ngihe ingiria nyama nyinuke na gathubu ka nyanya kau no hote guthondeka tukwanjiriria ha tukwambia na gathubu haria ndina mai mahiu nguthondekagira gitunguru njoe mai maya ndrenda twikire mai tutherukie nyanya hanini ucoke tu blend gitunguru ndakorwo ngitinia kiria kihinyu tugaga fine dicing hau ndrenda tugwatie riko twikire gathuburia ga gukaranga gitunguru rira turaruga Mongolia chicken iretwo Mongolia niki na yumite mwena uriku wa Mongolia no ya ngai ni andu metagwo uguo maumite ku maumite mwena wa Asia yes hau ndakorwo ngihihinya garlic ni njega muno na mucamo na no njega na detox umuthi turahuthira nguku muthemba uriko haria mucii no uhuthire ona kienyeji bora urute mahinde koguo ndiagirwo ni gukorwo na mahinde ndiagirira gukorwo na mahinde characteristic imwe ya Mongolia chicken ndiri mahinde ya keri ni turutite skin kana ngothi ndukanie gitunguru na garlic no tukania hamwe hade na mugate dratinia to cubes ne to pan fry hau na ka pan gatari na maguta maingi tondu turenda andu maikare me healthy ndona ta nyanya yakwa yatuika soft no na ngothi ni yanjie kwiruta koguo horerie mwaki twikire haha blender ini na mai acha ne tuguthukia twarikia ri riu ndie kana nguikara mwena uyu kana njoke uria kwenda ni no njikare mwena ucio nie nguteithagiririe gicoke mwena ucio bora ni ikuhia koguo giki gitunguru twekira o gacumbi twacoka twekira garlic haha naho pani urenda turuge croutons na tondu turenda kuria healthy tukuhuthira olive oil mai ni maguta ma salad
o tunini muno twagagia gitunguru nyanya twathia tugwikiraga haha tugwikira hau no ni ngwenda twambe twikire mahuti ma thyme maya ni mahuti ma thyme nega sauce turathondeka ugetire tomato sauce soup cream of tomato soup yes. Ni githungu no ningi ni gathubu ka nyanya koguo twekira gitunguru twekira garlic twekira gacumbi ndacoka ndekira mahuti ma thyme na no uhuthire mahuti mangi mari ungikorwo ukienda neguo no ngoro ngihuthira mahuti maingi we rosemary oregano no uhuthire oregano no uhuthire neguo crouton twaneta crouton niki no ri tumehete crouton ni ritwa ria Gifaranja French yeah kindu kia muico ngwenda njire mwiroreri thubu-ini witu ni tukuhuthira cream kana kirimu na kirimu giteithagia kunina kindu twitaga acidity ya nyanya kamugagato kau ka nyanya niho tugwikira cream tucoke tureke ihie ndagika 8 to 10 minutes na thubu witu wi tayari. Twambe tuikirie Mwereri ni wega twambe tuikirie o hanini tu no tugicoka na tugukorwo tugithii na mbere na guthondeka kana tukihariria urugi wa muthenya wa umuthi ndukahutie mutambo ni turacoka thutha wa kahinda gatari kunene.